الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayron mga bangsami, mga pagariyami, sulang-ulang wano mga Muslim na pumukaw tanwai. Babudin na adum si ko mga bangsa tano ada siram panai makanaw na kailangan nagyang kuto kapukawatan no kiran kaansiran na makapamuasa o di na ansiran na makasuul. Mga pagariya yang kaya live tano insyaallah na ayaw to mapamagusay tano nagyang kuto at-targhibu fi sahur. Yang kuto kababaya itano sagyang kuto kakan igira ipupuasa. Maana igira lagi daya oras miyaw magyang kaya oras ipupuasa nagyang kuto kapke nagyang kuto taw. Ayamana na kun sa kaniyan ka malaatan tuwa hikmah udi na madakalatan tuwa hikmah gina ni mapamagusay tano agyang kutuwa kapya ubara puasa apken igira alagi daya ipopuasa kagya adna ketuon ang mga tao aya diranding gelabakan na disiran di today. Amay ka di siran di makatuday na amay ka mag-ansiran din na turugan o di na miya kagadam siran sa turug na kumiyang siran. Nagyang ko to kaya pakakaniran na miya katurug sirap man na ed nakapembutiran na igira man o to miyaw maswak to subu. Adam panakatuon na ka di din na makapsembayang sa subu. Adam na katuon na ka di makapsembayang sa subu di mana rosagyang kutwa kaya pakaturugyan. So aya kapagusaya tano saya na antano makwa agyang kuto ukit amapia ini pamang door katano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anto na kaya pusa unabitan wa Muhammad. Anto na ikinit tulad niyan sa giyang gaiya kapusa. Tanudan tano mga pagariya ka aya kakukuwatan nun sa giyang kutuwa taroto pabalas sa giyang kaya bulan na Ramadan na pagunutan tano nagupanggalabakan tano agiyang kuto ukit kayang galabakaon unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So panganin tano si ko Allah adan makuwatan no saya andauan agito na namambu kapanggalabakatan ron. Aya hadith sagyang kaiya paman na as-sahur ngam yaalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagyang kuto hadithu Anas ibn Malik radiyallahu an apitro yan apitro unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Hayamanay ni agyang kaiya hadithu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigiye na kangkano sagyang kutwa ipopuasa o di natigitan wa paman na sulakano igira lagi daya miyaw mas oras mag-end nagyang kutwa waktawa subu na lagi daya o di nagi oras betuan sa sahur ayamanan niyan na oras isasaul o di na gyang kutwa ipopuasa inutano to paman na penanamukan o di na inutanukin sa giyang kutwa waktu isa saul kagi Peter unabitan wa Muhammad agiyang kutwa waktu isa saul o di na paman na ipupuasa na mala agiyang kutwa barakaon kauto ay mana na ayakuan tano na giyang kutwa baraka tano den tano ka paman na inupan miyato unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya lagi day wakto na paman na adana barakaon na pangimbenaran tano to
Gitu ka penggelebakatan ron sagyang kutua kaya teruaw no Nabi Tanwa Muhammad ara para petano sagyang kutua baraka pianutul rakatano o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya kapusta ko to kagi aya miya tagu akan sagyang kutua waktu subuami na 5:54 na maaprakano ka ayaw to dapat na 4:54 agyang kutua waktu 4:54 agyang kutua waktu kap ko mausubu sa agyang kaya darpamiron maapsi ko lang wano miya ka batyawn. Tigo mga ulama agyang kana nabiyatiyatan wa haditha tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Na ayat tigiyan kekuatanusan andauan nagyang kutua isasaul udi nagyang kutua barapuasa gyang kutua barapuasa gyang kutua pusa na isusugu nagyang kutua kakanian udi na kapananamu kanian igira waktua ipupuasa udi na isasaul na tigo mga ulama agyang kutua waktua ipupuasa gira lagi daya pamaa waktu na waktua ya tanto kumadakal kamapian mapapadalam saya. Ino man to tiga kan nakagi pemukaw tano kababedi na paman na adam tuturugon na guda makanaw si ko mga bangsa tano. Giyan ka iya waktu mga pagarya ini pamukaw tano nagu terunami si erakano na aden amala abaraka saya baraka ko kadudunia iyo manusia nagubaraka pansagyang kutua paman na dinian di kapagagama. Dua kekuatan saya. O di na paman na dua katataguan sa baraka at tigitano. Paganayro nagyang kutua kapagagama. Di tano di kang gelebaka ko agama tano na dua nagyang kutua paman na kadudunia i. Tigo mga ulama agyang kaya di kasul manusia na ayako kumanian na istihbabun la amri ijab aya maana na matagaya tigtan wa mustahab ugaid na kanaba paliugat si ikotaw gitu itenudan tano paman na kanaba papaliugatan si erka agyang kotwa paman na kapanana mo ka ugaid na paman na mustahabaya kagi paman na gyang kutua kapenggelebakatan ron na ikatida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam pinggelebukutu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatawan tanwa aya iptugum piya tanu na gyang kutua kapenggelebakatan sa gyang kutua galebak Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigong mga ulama aginan na ijma paman na lagidu Ibn al-Mundir aya katruyan na gyang kutua kukumaniya na mustahab na ijma'anan miyawumpungusan sa mga ulama aginan ni kukumanian kanaba wajib paliugat agyang kutua kukuman agyang kutua kasula aya dalil nagyang kutua sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaba niyan na nadiisiran di manarus agyang kutua diran di kapusa sunabitan wa Muhammad agu ketuon ko mga sahaba apaman na diisiran diran di pakatetarusaan agyang kutua diran di kapamua sa adnap ketuungkiran apaman na sa agyang kutua dugaw na dinyan din betal na agyang kutua puasa niyan. Udi natigiran tigo mga ulama ketuon na kasi ko mga sahaba apaman na pemuasa si ko kadaundaw na pepakaumaan niyan sa agyang kutu waktu subuh paman na gyang kutua pekapanaros niyan sa aya kambetalan yaruna gyang kutua kaumap mana gyang kutu ipopuasa. So ginan na adina usayan sa no mga ulama na insyaallah na pagusayin tanubuan na gyang kana na makapantag sa gyang kutua kapanaros sa tigtano. Way gyang kutua hukmu al-wisal. Digo mga ulama agyang kaiya kasul na adna baraka matatagun sa agyang kutua kapagagama agyang kutua manusia na kugyang kutua paman na kadudunia iron agina natig mga ulama
So di itano di kang gelabaka sagyang kuto kini tulad nun nagukyang gelabakaon o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katawan tanong mga pagariya agyang kuto akapenggelabakatan ko agama na isa akap ketarimaian na penggelebakan tano sa lagi dagyang kuto ukit akyang gelabakaon o nabitan wa Muhammad. Ayam ano to na sunabitan wa Muhammad pagiringan tano, suun tano sa agyang kuto kiyang gelebakan yan si iku agama tano Islam. Namiyat teruyan agyang kai maudu tano iman tu atigyan na tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Yaman na natigo na biya pekeng kano sa agyang kuto wakatwa ipupuasa kagi mala agyang kuto barakah sa agyang kuto mga oras. Tigo mga ulama agyang kuto di puasa nagupken sa agyang kuto waktu ipupuasa na amay ka aya niatian aya maniniatian sa agyang kuto kapkenian na agyang kuto bebaya si iku suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kuto kapkenian na kebaloy penotwa simbes iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga pagari agyang kuto barakah ayam anan api agyang kuto kakan kasagyang kuto wakatwa ipupuasa gira lagi dai na kebaloy penasimbes iku Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanu asukakan na aya kukumanian na mubah uga ina di imbeloy asimbe igira manuto ayak yang gelebakaw no tao na agyang kuto paman na aya ni atian na agyang kuto akyang gelebakaw unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kebalo yuto atigu mga ulama belasan agyang kuto tao sa mala abalas yuto ka pemukaw tano nagugyang kuto yuto kapiki sabuti tano ron sa iku mga tao paman nagyang kaiya waktu lagi daya na malasaya agyang kuto baraka agyuto di itano di panaguntaman pagkakuwatan sa agyang kaiya baraka ini pamang do ora katano nagumeter ora katano unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyutoy paganay mga pagariya. Ada naguna kekuatan ron ko kadu dunia nagugyang kuto kap pagagama. Yang kuto paman na kap pagagamaw na miyaw sa itano apaman na malaabalas atanto nagudi imbelo ya simba agyang kuto di ka soul udi nakap kanu taw sa agyang kuto ipupuasa. Padaruwati ko mga ulama nagyang kuto isa saul na upamaw kuman ro agyang kuto manusia na miya sopakian nagumini bida sa agyang kuto di kapusa o ahlul kitab ayam ananian na sumanga Yahudi agu sumanga Nasara sumanga Yahudi agu sumanga Nasara na adna didan di kapusa papan na lagi dagyang kuto mga gawi paman na sumanga Yahudi na igira kuma agyang kuto masa apaman na miyakaligtas sumusa agu so pagtaw niyan sa agyang kuto ringa sakiran o Firaun nadiran uto di pamuasan ad nadiran ni kapusa ugay na anto na kambidaan o puasa o mga Yahud agu so sakatanon ang mga Muslim. So tigo mga ulama faslun ma bayna siyamina wa siyami ahli alkitabi akalatus sahur. Aya ko nang bidaan o di itano di ka pamuasa aguso di ka pusa katigir o mga ahlul kitab nagyang kaiya paman nakapkentano igira waktu ay sa saul o di na waktu ay ipupuasa. Sama no to nagina ni di ka pakambida o puasa agyang kuto mga Muslim sa katano mga Muslim mapaparati antano su Allah subhanahu wa ta'ala nagupaparati antano su nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agus su mga ahlul kitab sa katano napkentano igira lagi daya waktu ay sa saul. So gina ni mala kinalantano apaman na di makambida so puasa o mga ahlul kitab agus su mga Muslim sa aya din niya ni kapakambida na igira lagi day akakan igira ipupuasa. Giyan ko tuwa baraka ami aluitano. Giyan ko tuwa baraka ami aluitano kagiyo. Natigo mga ulama apad sa giyan ko tuwa baraka.
inalo yung Nabi tanwa Muhammad sagyang kaiya mga oras na tigu mga ulama at taqawi ala al-ibadati wa hifdi quwwati al-badani wa nashati. Tigu mga ulama gyang kutwa tao apken igira ya ipopuasa na gyang kutwa di inya ni kang gelebak ko mga simbas ikwalla na makabebegres kanian. Ayamana na umbet ya sa Quran na adna begrian kagi miyakakan. Upama ko penambuyang si iku mga kagagawin na adna begrian kagi paman na miyakakan. Nagumia siap yang penaging kutua lawasian nagu paman na mimbelis kanya na makasag manusia. Kagi paman na kena babubukula ka adna matatagusa tiyan yan udina miyakakan agyang kutua muslim. Pakambidaan yuman upama ko di ka dineken antunay keswa ka na kepakaya paman na dingga masih siapa lawas ka nagububukol lang ka sabab sagyang kutu kap kegedamang ka sagyang kutua kap ke uraka udina tanto ka din ke uran. Na upama ko sutaw na miyakakan nagyang kutua api antunay penggelebakan asimba metia sa Quran penambuyang gyang kutua pendua na adna begrian ka adna begra alawasian na diskanya nabubukulan sa gyang kutu kapenggelebakan yan sa gyang kutua simba si ikwallah. Tanto din na kumawatan ang bidaan yan. Way, tanto kumawatan ang bidaan yan. Tigu mga ulama agyang kutua miyakakan igira ay popuasa aqwa ala wadaifil yawmiyah. Paman na adna begrian nagu adna panaguntaman yan sa gyang kutua penggelebakan yan. Nagyang kutu paman na tigu mga ulama ada kan kapaman na banyan din na miyatum agyang kutua turugian na gyang kutua kapenggelebakan yan ko mga pedasimba si ikwallahu subhanahu wa ta'ala na kepakaya di niya na masyap. Amayari ka keuran na gyang kutua tau o di na paman na kewat tanto na di pakabatya sa Quran o di na niya na mapenggelebak agyang kutua mga pedasimba amya makalalai balas. Tigu mga ulama apad sa agyang kutua baraka agyang kutua waktu ipopuasa udi na tigtan wa isa saula na alqiyamu akhiril lail paman agyang kutua kapanambuyang ku mga pulimpusan ang mga kagagawi lagi daya ada penemaw agyang kutua waktu subuh na upama kumya kapasa dukuman agyang kutua tau na kepakaya manambuyang umsadu karakaat sunat udi na pagumanan niyan sa paman ng beluin niya na 4 karakaat nudu karakaat taman sa keganian nun. Nagyuti kapian niyan naman ito miyaka naw miyaka pagabedas miyakakan na kepakayawad na lamba oras na diskan yan di manambayang. Nagyang kutua piyaka panirisun niya nagyang kutua turugyan na anto na panika pakasumbayang yan ito turugan. Gyang kutua kabasa kurkanwa kepakay panapi agyang kutua wakatua subuna minirak sa gyang kutua dan yan nakapagnaw si iku wakatua ipopuasa. Na gyang kaya paman na miyagnaw paman na miyakaturug si iku paganaya kagagawi na miyakanaw sa gyang kutua wakatua mga alagidai na adem panaura sa paman na di makapanamboy ang si ikwallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaya lagi di kagagawi o di na oras kagagawi na giya paman na mapya awak ketua di panamboy ang utaw si iku mga kagagawi giya mapya di kiyamu lail agyang kaya mo limpusan kagagawi na padaro panatigo mga ulama agyang kutua adhikar di makapanadin tadem si ikwallah giya baluin tano oras paman na kendalan tano igirad na lamba oras tano taman sa di mo waktu gyang utawa katwa subuh na kepakaya usaran tano sa kapanambayang sa din sa pelakayan tano 2 karakaat udah ka makasumbayang sawitir na kepakaya sumbayang ka sawitir way na sumbayang ka sa mga sunna gyang kutua tigu mga ulama adzikr paman na tudentad man nakaswalla metiya ka sa Quran kagina ni pinakamapi adikra gyang kutua kabatiya sa Quran sudi itemat nakapakayap metiya kanu sa Quran igira alagi daya adem penamalalam beuras si iku waktu subuh tiga penuh mga ulama gyang kutua doa paman gyang kutua kapangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala agi sugaw ya paman na oras kagagawi thuluthul lail telo bagi alam besi ikut makagagawi agi supaman na swallahu subhanahu wa ta'ala na penggirawa anda din supaman na mga tao aya pikiriran na paman na
kebebayan nakwiran na ando sira na yung sagyang kaya mga oras apaman na kitu turugun si rambu o di na paman na ay panalapi tagyang ko to hadith na tigu nabi tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith qudsi apaman na miyamukug udi na bukug sa mga tao aya tangkapiran anap kebebayan nakwiran uga ina miya tumuiran nagyang ko to kapakaturo nagyang kaya oras mga pagarya nagyang sa oras apaman na sadin sa pengani nakasih ku Allah subhanahu wa ta'ala na imbagay raka wallah terimaan wallah subhanahu wa ta'ala gyang ko to panganing ka upamang ni ka sa relax iku wallahu subhanahu wa ta'ala na prel ang ka wallahu subhanahu wa ta'ala ginan na hadithanan amia katawan tanu pag pugusay ng mga ulama agyang ko to paman na ira lagi daya akhirul thuluthul layl na paman na wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang ko to paman na penggirawa anda sa mga tao apaman na pengnirakan sarila karila anakan sira na antunay karganian ng mga pagariya sumbayang ka pagbedas ka di sumbayang ka na makapasad ka sumbayang na pamang ni kasi ikwalla na pedasagyang kuto pengni na kasi ikwalla na paman naril ang kaniyan nagupaka maradi ka ang kaniyan sagyang ka iya paman na Ramadan si iku apoy ko naraka jahannam pengni ang kasi ikwalla atarimaan niya nagyang kuto mga amal ka mga pipegina ni mapi apang galabakan tanong sagyang ka iya mga oras bula borun sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Wassalah, giyang ko ito ati kita no paman nakapanambayang. Giyang kaiya oras ati ko mga ulama na oras saya apaman na tatarimaan agyang kuto pangani. Tatarimaan agyang kuto pangani. Tigo mga ulama, agyang kaiya kiyaw saya tanong sa giyang kaiya waktway sa Saul na fayambagil hirasu ala suhur na sumumin sutitu amarateya na panabenarin yan ikabubayan yan nagyang kaya paman na kasul nagupaman na panabenarin yan uban yan na yapaman na kibagak apia sutaw apia agyang kutuwa manusia at yung mga ulama na di kibaya kuman upaman na di kibaya kuman kagi paman na tigtanwa mausog udi na antunasan fa innahu yahsulu bi akal apia miya kay tubu apaman na minamian mininam sagatas anta aka mininam saygudi na paman adna kiyan amay ito apanganangkan importante na gyang kuto di itano di kanggen baka sa gyang kuto suguan rakatano o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu antanop ka kwa gyang kuto baraka amia turu o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu adum pa na mga fawaid mga guna amala sa gyang kaiya paman na kasul apaman na inaloy usab ko mga ulama pagning tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na miyaka panguyat rakatano nagukiyabubay ang tanwag yang kaiya kasul sa yang kaiya paman na lagi daya mga oras balasang kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapia ayad na lalayo na panganitano nagyang kutwa tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa di itano di kapusa nagupaman na sumanga mga amal tanwa mga pipiya sumanga panganitano na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala pakandagalan tano agyang kaiya galbak amapiya sa agyang kaiya bulan na Ramadan sa bagus kanu din na selama perumahan si tano tegu isa diyang kaagyang kaiya di tano di kapamamanutulan na inukap sumpatan tano busi ko mga padauras wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.